รุ่นมวยทีวีเคลียร์ตูเตจิใบอุเลสิเลทันปุยกันนี่อะจันจินทาร์อีเหลาง่ายทางอูอามาสันจันจินหลังสาจวลเต Chief Minister ปุเลดูอมัน15 Finance Commission หุ่นตบละมาอนุมาวางเลน้ำมันหมดทักอัตมาวางินสัสกินฮัชเชนขัดซู restricted tender กัลปุยอันพัลสักติอสอยมามิด district chung in kalpona kong thelutuk siam chat nor na nimina changa mamit khodaya National Highway 108 dan chu vo in khan chunzom ani CBI chuan IPS senior officer Panjapa Ropar Range DIG chu vaibel thinga lirthei manto tlereule sanamanto engi mozat ne nan man Japan Prime Minister Louis Tomichi Murayama chu vo in jing khan Japan khopui oita a kumzale pakhat mi ni in aboral tuna chanchin kim changzokin Chief Minister Pulel Duaman 15 Finance Commission hun top lama an omawang le naman mothak atama wangin saskin na chen khatsu restricted tender kalpui am phalsak ti asoi khatlavenga working women hostel sakna tur lungphum aphum na a he thui soin Chief Minister chuan 15 Finance Commission hun top lama an omawangin an fan mu te chumhan mo taka kalpui achula henga wang hian saskin na chen khatsu restricted tender kalpui an phalsak ati a masonan hatho chu a hun taka zo zel an du ati a na tho tha revise ngai lo an du ti soin avil tu tur state monitoring committee an din ti asoi Chief Minister chuan saski sangni somni pali changa somni panga part 10 a Central Sarkar chuan working women hostel sakna tur arwa mana Mizoram in cheng vaibel chaza somni pasari an mu ti soin hostel pasari sakna tur an pum ati a khatla working women hostel chu mizo me changwal ten kumtam tak women hostel an local pui to na mun ani ti soin a building a upat to awangin sakchat ani don ti asoi Mizo me changwal te enkol khatla women hostel hi kumsang kha zakwa somsari panga a Social Welfare Board Government of India atanga poisa mu manga sak ani a atira mi somthum omtheina ni in anua Central Sarkar vekin sum aron pekbel mangin antilian le a mi somru khosak theina alau ni ta ani athar sak ani don ta ka wangin building hui hi chha ani ta a asatu tur hi Sky Builders Zemabok North anni Chief Minister Pulel Duomo Hovin Assam Rifles Swasan Ram Mandan Tur ngai tua tu Advisory Committee on AR Land te chu achum thumna atan an chu khoma ronna lu chang te an clear ho UDNPA Minister Puke Sabdang ale committee member te an meeting a hian an tel ani Sarkar thu chwatar landanin ram hanna tharber ang chuan aram zongjong za asom thum pakwa point pathum chu mipui mamo munma sakna turni in adang zongza asom ruk point paruk pasari chu green area ani ang committee hian Aizawl Square ring road ningal siamte aram chwalama bypass road marlama saron atangakal dak en puibula chhuak sialte mi sang ni lena convention center anwailam lirthei park na lian tham tak nei sakte kongpui kam hun ni a mini park siamte two wheeler parking siamte heritage court siamte bypass road kyang veng hui lam naya multi level car parking le open air theater sakte apoma khopui laili chomtu turin bajar tlanga tuida kholna sakle chwa lam bypass road kyanga 33 kV substation da anremti ani tuna kongpui omsa hi athei angati zawni se anti a lungphun omsa te von him tha anti a canteen Kuala War Memorial chu miniko ason an railbok meeting masa Aizawl Civil Hospital ti zauna na Aizawl Police Station umna man ani theinan police station hi air hospital tlanga son ni se ti an lo soito chu amun ma tura an tin zona aling theidon lova chuwang chuan Aizawl Police Station chu son phei chia an ngai le talova outpost da chi jok nia ngai ani khatla Assam Rifles Rammong lam Mizoram Secretariat ti zau theina lai turle Lock House tuna Mizoram Sarkar kuta omta te chu in thleng pui deal ni se a hlotlin chuan Chief Minister's Office le residence son pheina na man ni se antibok babutlanga AR ram chwasan zarkot khotlang in enkol an deal chu anei tu ni na nei lova Green Park atanan enkol theidan tur in kaishwaina GAD lamin lo duang se antibok Sports Minister Puleng Hinglova Marin February ni sompali sangni somni paruka Aizawl International Half Marathon AIHM bwa saile ani tur thule Mizoram chungle pona changin mi sanga vel tel tura an be se thu asoi
nimin tlai lam khan Mizoram House Vasant Vihar New Delhi a thuthar thedar tu te komin head hui sports minister tourism minister ni bokchuan soya AIHM 2026 lo manatan cheng noi somni ayatlem lo ro man ani do nia soin AIHM 2026 atel tur chau ni lo pu a Mizoram tlo tur shimshima zin tur po in India ram chung le pon mi puite asom bok Sports and Youth Services Department le Innovations India changkopin an bua sai le tur AIHM hi kumin April kha khan avoi khatna nei ni to in Mizoram chung le pon atangin mi sangkhat zanga velan tela kum sangni somni paruka chuan motor le thlona ba ka rel manga kalthai ani to don bok awangin state pon atang po in tamjok tel tura an be sei thu asoi bok ani Vuin Khan Tuipui South Branch Waime Hola Sarkar Lai Pui Scheme Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana PMMSY Nwaya Fisheries Kai Noi Manga Inti Hlimna Choi San Nana Sumda Chu South Tuipui Bel to MLA Puje Jelel Pek Lua Chuan Tuipui South Branch Waime Tenena Ahlan Vuina hun mana hian Puje Jelel Pek Lua Chuan Tuipui South Ta Malakna An Nga Thule Mizoram Pum Huap Turin Avoi Khanan Fish Festival An Hwai Ho Tur Chu Lomomati Thu Asoya MLA ani nuwa Tuipui South Chu angai poi mo masak ber te zinga mi an ni thu le MLA fund manga ma alak masak na ber zinga mi an ni thu asoya Tuipui South Chu Mizoram Pumhwa pu asanga hum hal thaber te zinga mi an ni thu soin khotlang shwai tut le Fisheries Department te tho ho nazar ani thu asoi tuna sum anin hlan hi dwana ni chan angeya Fisheries kai noi manga inti hlimna mason na atan an khwa chuan lo mang tura cha in sarkar malana chu soisel mailova khotlang ta na chatur ani chuan troi om thiam zel turin acha ngal ani MLA chuan Fish Festival kumin kumtop December a hwai ho tur chu thillom om tak Mizomi puite po in an nga lel ani thu soin a hlotlin nan theitop chwa turin khotlang mi puite chu acha a he festival a hian mi puiten har salova an khwa an pan theinan border road task force te kong thwam chatura abya ngal thu asoi bok Tourism Choice Nan Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan Nwaya Homestay Siamna Turfan Anda Thu Tarlangin Amabia 29 South Tuipui Constituency a mi somni paruk thlan anni thule chungzinga mi panga chu Tuipui South ami anni thu atar langa heiba ka hian an khwa a Geo Tower a khol that lo wanga function thatheilo chu siam chaturin ma alak mek thu atar lang bok ani Mami District chung inkalpona kong selutuk siam chat norna nimina changa mamit khodaya National Highway 108 danchu Vuin Khan chunzom ani All NGO Shwai Tu Tele Commercial Vehicle Owners Association Shwai Tu Ten Mamit Kung Pui Pan na Kung Pui Shang Shang Te NH 108 Mamit Li Aizol Mamit Li Hatsek Lang Dung Inkalpona Le NH 06 Mamit Le Bayrabin Kar Kong Selutuk Te Siam Chaturin Sarkar Anlaw Ngen To China An Ngen Na Te Ti Hlotin Sak An Ni Law Awang Le Kong Alatsya Dring Awang Hian Nimin Zingdar Sari Achang Khan Mamit Khodaya NH 108 NH 44A anti bokchu dancha ani All NGO Shwai Tu Tele Commercial Vehicle Owners Association Shwai Tu Te Chuan khotlang mi puiten har sana to zongjong te chu voile khata siam chat ngal vek thei ni lo ma se sarkar le department ten andu anga kongpui siam chat na na thok tura khole manwa te lakhoma na an tho ma chuan kongdan pin chunjom zelan tum thule dampa SC MLA by election lo tura lir thei ve wak te po dan zelan tum thu an soibok Zong Tui Branch Waime chuan Vuin Khan Civil Hospital Aizawl atanga anu le pain an tlan chhia san naw sen ruang chu la in an phuma Zong Tui Branch Waime Shwai Tu te hne na changa kan palai thudon danin Nimin Khan Civil Hospital a hian naw nei turin naw sen nu le pa chu an kala tlai lama naw chu nein naw te hi a thatwak lo awangin ICU a dalu ani a damdoi ina thok tu ten damdoi le tura an tir chu an ke le ta reng reng lova an nu pa hian an fanu ICU a chu an tlan bo santa ani Civil Hospital a doctor tele thok tu ten theitop cho in beima se tukin kha naw te hi athi a Civil Hospital a anin soidan chuan naw se nu le pa hi Rakhel lel chan damile vanlal moya anni a Zong Tuya angin anin soya Zong Tui Waime in Civil Hospital lamachangin chanchin andonga Zong Tui Waime te hiam boy pui tu nei lo naw sen ruang hi la in an phum ta ani hemi chungchanga run moi palai news report apek ithlir chunzomang u Rumoi TV de chuan kan thudon bo zuin Zong Tui Branch Waime runa hei kan oma kabula hianin kan Waime president le secretary an oma ani hian introduction min han pek masak se achange Oh kai hi lo thakima Zong Tui president kan ni me kan ni
ka ding lama mi hian ke hi bizai moya se na timin kawa zong tu branch oi me secretary ni lai ka ni e o tuna hian an chia to chungchanga thuleng awa katama chumi hrityang tur chumi chu hria chan kan tum don ani engti civil hospital lam hianin an lo biak cheuwa tindar engza ta nge an lo biak cheu ti khamin han soi sakla inia tukin jing dar le achan vele dar kuin carbor vel khan I kan I local council treasurer puma enga hian phone call adonga ani hi oi me kan throi tu kum hlona ni a I ti chuan I anin minon thil chhong vele a I civil hospital a thi boral no te boral nom thu minon thil chhong vele chungvel chu ani ti chuanin eng angin nge civil hospital now te thi om ti anron report chewa khamia khanin amin han soi zaw sakle deula nia hei I no te thi anom thu kan donga kan hanin be civil hospital tenen an ma ni hi zuang tuimi angina in soya wang khan an minon thil te po khani a ti chuan no te nu le pa ming te pon on soya kan in dap viu maya kan in hre hlei theilowa in zon mu turin venga lo lian to tin an ma ni po hi tak tak zuang tu ni tak tak em ni tak tak lo em ti po hi kan hre thei lo ni tun din huna hian chuan chumia chuan tuna hian eng angin nge ro manna in siama malak zelin tum hei tuna hian ro manna han siam ia han malak zel dan tu po hi kan hre thiam lowa voilama kan in voi liama an mani hi chu zong tuimi an ni tak tak chuan zon chu ngei le hriat ngei kan duwa minglem te pon lo in soi em ka hrelowa kan tun lai khovela hei ram boinen kho chak lama tangin ral tlan te kan han neya veng tin deuh thoin kan neya heng te po hian in kung kaina aneim ti te po ril ruina zonga an ming an soi te po kha nu le pa ming soi te po kha atak tak ani em ani lo em ti po hi kan la in hre hlei theilo ne ti chuan FIR in the lut ni in kan shia khami chungchang khamin han soi zaw sak bokla nia kha kan in bia ka khan civil hospital tenen no te nu hi rakhe lau chan dami apa vanal moya tin kan han donga zuang tui tin kan han donga ti chuan kan don le zel dana khan anu le pa hi an tlan bowan tia khatia ni chuan ruang song bol tu om lo runga ta om kha chu zuang tui mi in chal tak sia chuan wai me ina ruang kan hloma kan boi pui ngai ni hi kan han tia ruang lak turin kai ruam mana ama ero chu khatiang ang nu le pa ina tu ma boi pui tu om to si lo kan lak don chuan police a report angai ni hi kan tia chuan bong kon police a kan report ta anin civil hospital ani chuan Aizawl police station chan ani hi anti Aizawl police station a kan report le a police lamin anin arangin keini ain ani page bong Aizawl PS page chu civil hospital lo thleng ma a atul ang te an lo boi puya ani po bong kon police le Aizawl police station chunga po kan lom tak zet ani ti chuanin naw te nu le pa kha an tlan bo ti kha ni kha engtin nge amin han soi zaw sak de engtin nge no tlan bo ti te po kha shada chapam ni nimin ni som paruk ania nimin khan kan hriat dan chuan naw nei turin civil hospital an pana an nu pa khan ti chuan tlai lama chuan naw han nei ta a ti chuan an naw pianga kha a thatok lo te ponianga ICU kha an lut nga la ti chuan ICU an lut ta ti chuan a zong kha damdoi kha kanin zot vek lowa ti chuan damdoi le turin an tirani anu te kha an tira an lo le to lowa ti chuan nimin chu nimin thil thengani a an lo le to lowa ICU a te khan doctor te le nurse ten thei to pen han boi puya vo in lama tukin zinga khan chatuan ram mi lo pan san ta ni a tun thleng hian anu le pa te hi khongen om engen chanchin hi kan the chun zom talawani ti chuanin zong tui branch wai me president hian hemi chungchanga hian in soidu ani kan ringa min han soi sak vele se ole kalome nia nchina kan secretary se ang khan zong tui group frang kan posa heng hi zong tui an omem lo in zong ta gila tin zong tui en group tam fe om ve a chuanga te chuan kan an post dara ti chuan an mani hi zong tui cheng an ni chuan mu chuang ei tumin ma kan la meka apoi kan ti khop maya
tin anu le pa hi kai ma mumal ngai dana phei chuan anu te po naw nei hlima dia an na lem lo mon do ne in liam lo nge ne thi te po chuak chu tiang an tan bo kha mi hring ni phunga thil thleng zen zen lo le thil wang tak ning ka ria poi kan ti a china kan secretary seng khan hei hi zuang tui veng lo in chal a hi kan zon chua zuang tuian omani zong kan zong chuak ngang ti kan soi du ni alom ome kan wai me secretary hianin soi du poimo dang ani te min han soi sak vele se hei nia hei tiang ang I din huna kan han din ta ka chuan mitam tak social media comment sang te voin lama te po anan viral la comment te kan han enna nu le pa anu le pa demna anasa ni an lo dem om te po ni me theya ma ni fa te rila ra han tlan bo sandu lai kha chu amai ro chu karil ru om pakhat chu engdin huna nge andin asum le pa te pon lo ha saviu me lo mang ang viu me theya lo thei lo na in aneka hedin mun hi an ding ta emni tiang ti te karil ru oma karil ru om per pakhat chu tiang anga har sa tak tak an ni chon naw an nei don chona tinge woi me anon thluk lu lo ti te ka ngai to an har san mang an na tian boral na wa kan the chawa woi me an mang an na an ron thlen masalo hi poi khop me he channel lo thlir tu te po hian hetiang ang din mun kan ding ani chuan mi tran pui tu tur kan khotlang hroi tu te an oma mani kan fight thelo ni pon khotlang hroi tu te tulu sam kan mang ana thlen ma saturin kan in soma kan du lo ber thil thleng the ni wangin kha kan han soi ve du hrim ani ole lom ome khati zong kha zuang tui branch wai me te chat to a report kan nei thei te chu ani India Rama Sarkar damdoin chabik te na Primary Health Center Pathum North Vanlai Phai PHC Rabung PHC le Farkon PHC ti antling tharli heti hian Mizoram sunga HWC PHC somnga pasari target omzinga somthum pakwa in National NQAS certificate an nei to ani Dr Lili Chakchwak Mission Director National Health Mission Health and Family Welfare Department chuan India Rama Sarkar damdoin chabik te na National Quality Assurance Standards NQAS atling thar North Vanlai Phai PHC in 92.63%, Rabung PHC in 86.68%, Farkon PHC in 80.78% an hmuti asoi heti hian Mizoram chunga Sarkar damdoin somnga panhite chu NQAS National Certificate nei to an ni tuna hian Sarkar damdoin sompanga le HWC subcenter somni pakhatin state level certificate nei to in national level assessment and deal me kani National Quality Assurance Standards certified damdoin te hi endigna chhong thum paltlang an ni atobera endigna an ma chon hi National External Assessment ani state po na changin endik tu an local chhin ani heta hian ate na 70% an hmutlin chuan certified an ni chau chin ani heng certified to damdo ina te hian nanadar theiven kunga te thoktu zongjong te an nabil an thiam na te an level zela enkol na an pek chat dan te athlona enkol na le damdoi pek te damdoin final le diktaka damdoin bolho song bolte hoi hom na le a chevel von fai kunga te environment von chat kunga te endik anni Mission Director Dr. Lili Chakchwak chuan India Rama damdoin chate na atling theitura thoktu State Quality Assurance Unit SNO le staff te Champhai Khozol le Serchhip District CMO le staff zongjong te le Dr. C Vanlal Shwaya MO North Vanlai Phai PHC Dr. Lel Thangpui MO Rabung PHC le Dr. Vanel Ruata MO Farkon PHC le staff zongjong te thorim na chu fak om ati in lom thu asoya heng NQAS certified Sarkar damdoin kan nei tak te hi mipuiten changkai taka an man adu saka mipuite pu in changkai taka mang turin acha bok ani Lunglei District Superintendent of Police Pujelel Monki Matsuan pui khoina le thil dik lauti na athlenin khahun kha forensic manga chuifia thei tura lo hum him angaya bungrwa lo seng hoi emo nu ma ti re angjong emo achet lo angaya ni ati hethu hi nimina thuthar lakhom tu te ne na office anin komna soin lunglei SP chuan miswale poi khoi tu te nu ma hi forensic manga fin fia zel turin lunglei police station a po
forensic expert mi pasari forensic van an nei ti asoya ma se mun engemaw zata twal thana emo in rok le thil dang nu chui har sa khopa nu ma lo sing hoi te aum china he hian du ang takat nu chui ati har sa chin ani ati heti rual hian kumtling lo le license nei lo tel lir thei khaltir lo turin nu le pa te angena kumtling lo in lir thei akhal awanga poi khoina le che swalna athlenin naupang kumtling lo kha shem thei ni lo ma se an nu le pa te zo khan an twar thei ani ati hei mai ni lovin an thiamna zo ka po che swalna athlenin insurance claim thei ani lo ti shat non angai ti asoi hei ba ka hian mani lir thei windshield ta phone number tar theu turin lir thei nei tu te angena hei hi achul angin bo zui ani ang ati Traffic Police in Dailona Pushuturin Private Security JKH Security lungleya awm don ti soin in nei lungphun kaushan inkhom puile engemoi mi pui pun khomna awm changin Traffic Police te dil an ni thina hei hian Traffic Police duty in Dailona na men lo asiam chin JKH Security te hi Traffic Police how to ten theory le practical in training an pe anga hemi nuwa chuan Traffic Police kai shwaina hnuaya an duty ve to anga an hlo tur chu an va duty na hmuna mimal emo Paul Khan an tum mai to don ani atibok lunglei police te hian CCTV camera thatak mangin serkon le AOC square inkar anvil renga zana pothalak fia thatak ni in aya changkang le thane turin tuna hian ram manna an siam mek ati lunglei police te hian January tha changkhan ruk ruthu bai somni pathum ziak lutin in rok somruk paruk an ziak lut ani ti SP chuan soibok Mizoram Tipper Association Kolasip District Headquarters Swan Barabi le Kolasip Inkar le Wareng Tele Sairang Inkar Kong Pui Din Hun an Enfiana a Kong Pui Siam Dan Chu an du khoplo thu an soi Kong Pui Din Hun an Enfiana a hian Mizoram Tipper Association Kolasip District Headquarters Shwai Tu Te Chuan Barabi le Kolasip Inkar Kong Pui Chu Mun Tam Taka Khwar Lau Om no that ngai atam hle ti an soya kon pui le sai rang inkar kong puya po mun tam taka lir thei rit phur te ta na chhiat na na sajok thlen theina ala tam hle ti soin veina kong pui din hun an enfia lai hian na thok tu ombok ma se kong chhia to dan nen khai khinin an na tho chu anep thu le be tham an ti thu an soi Mizoram Tipper Association Kolasip District Headquarters shwai tu te soidanin kong pui hi NHIDCL hnuaya BR Goyal Private Limited in an siama Kong Pui Siam na tur man ra le bungra engma an la chhop lova Kong Pui hi tun tha chunga siam zo man an tumani chuan man ra in chhop nge ngei to tura an ngai ti soin Kong Pui hi tun thlani som pakwaral ma nge ya tlan nuam zok taka an siam lo ani chuan an kalzel dan tur an rel don ti an soya Kong Pui hi thataka siam wat ani theinan thunei tu ten aranglama ma lak sakwat turin an nge na ni Ministry of Health and Family Welfare and National Medical Commission to Swak Angin, Zoram Medical College and Hospital Falcon le Indian Red Cross Society Mizoram State Branch Techuan Vuin Khan ZMCNH Lecture Hall CPR Awareness Week Pualin Hunan Mang ZMCNH Director Professor Zoram Tharazadeng Chuan CPR Puimo na le thil tum asoifia ZMCNH Dean Professor Swati M Patki Chuan kalkhom te CPR chungchanga thutiam soirwal tirin mithiamten CPR chungchanga shia tur poimo an soi ani hemi nu hian Dr Samuel Shwaizela Associate Professor Department of General Surgery ZMCNH Dr Rohming Moya Assistant Professor Department of General Medicine ZMCNH le Dr Masom Tlwang ate hian live demonstration an neya hemi program atel ZMCNH non medical staff ten an hlok pui hle ani Aizawl District Child Protection Unit chuan Nemin Khan Sesong VC1 Community Hall Beti Bachao Beti Padhao campaign an buasaya Pokso Act hnuaya mechhanau pangkhoi chhia chungchang zirhauna an buasaya Sesong khochunga sikul tin IO tele nu le pa te an tel ani zirhauna hian DCPO PR lerin chani chuan nau pang dingna chanvo humhal enkol leven him hi mitin mo phurna ani thu asoya nau pangte himna atan hian sarkar mai nilovin nu le pa chungkwa le khotlang zirtir tu le kaushan chantlan apoi mo thu le chuan Mizoram nau pangchunga hleilen na le poi khoina hluar lutuk ati zia oma be sei thu asoi PR lerin chani chuan vuina nau pang endan chuan naktu khun ashir ti sha in nau pangte dikna chanvo sha sakle humhal sakonga chanlak apoi mo ati a nau pangchan pui ngai te tan engtiklai pu in child helpline number 1098 ta athlonin biak theireng ani thu asoibok Dampabel by election lo tura BJP candidate Pulal Ming Thangan poisa le khoiche thei bungrwa cheng noi somni panga singruk sanga zaruk le somruk pani point panga pariat hu anei in thlan chu tura ming apek luna affidavit atanga alandanin
pulel ming thanga hiam pui sakol lai cheng noi som pakwa le si nga aneya athil nei khoi che thei chi a hian a pui sakol lai cheng noi som pakwa le si nga ba ka benka ada cheng noi khat sing khat sa nga le zaruk le somruk pani point panga pariat le motor ecovan cheng noi nga man huwa chute atel ani pulel ming thanga hian khoi che theilovin cheng noi som panga huwa chut aneya benka lon ba cheng noi ruk anei bok Scholarship a kuwaching to Intel Khom Kuwaching Association Scholarship KCAB in an kuwara te akunga changa abo chin thu le hemi awanga har satna an to te scholarship borsa hne na ziakin an thlen KCAB chuan an kuwachin te alora a aleitu turten an le a hun chho lai velin an kuwara te chu akunga changin abo chin ni in an soya aleitu turten ni lo midangin an kuwara te chu an lo ru chin ni in an soi mi hwana kuwa lo ru chin an hi an pol chuan an ngai mo hle ti KCAB chuan an soya henga wang hian an kuwa leitu tur abikin an kuwa run khar chhon tum namdang te an tim pha a an kuwa shal konga har satna an to pha ta chin ni in an soibok KCAB chuan Kolsip district ta kuwachin an war chho hle ni soin association na injak lut po chung ko zaruk chuang an ni to thu an soya kuwara lo ru chin le an ruksa lo le chhon sak chin te po ti to lo tura an du thu an soibok kani MPCC Treasurer Dr. Lelmal Soma nga kan Mizoram Sarkar chu kunna thoktu te enkol konga a hlo cham hle ni soin an hlo cham chauzel do ni in alang ati Congress Bhavan aizola political session voina neya he thu hi MPCC Treasurer chuan asoya in Thlandona ZPM in apung omlova loan puk theina tur hand holding loan atlang au puya wangin mipuin an thlangtling nia soin tuna chuan he loan deal tu mi singtel atangin adong turin mi zasari le pani chau sarkarin athanga hengjinga tang hian bank lamin mi zahni chau loan an pek thule mi zale pariate chu bank lamin an lo hnol thu asoi sarkarin thlanto bank lamin lo hnol an nei chan chu sarkarin mo aphur tak ngam lo ni in MPCC Treasurer chuan asoya sarkar hi guarantora tang tak se engwangin nge an pek lawang he loan hi private bank tam takin an kalpui ngam lova Apex Bank MRB le SBI ten an kalpui shama he loan hi CGT SME kaltlangin remle remlovin sarkarin akalpui ani a bank lamin sarkarin min barlui ani anti atibok Dr. Lelmal Soma chuan Congress in lekha an thiamemo thiamlo emo mi noi khat sing thum sangli velin leirem an ra theina tura chanpuina kan pek lain ZPM chuan an du sak zong za sari le pani chau an thlang chuak ati a chalai ti an bei dong mek nia soin NLUP kha sem policy min ti saka ma se sarkar sum mi puite hne na kan chhop na ya sarkar sum hi minister le MLA te chau ta aningot lova mi puite ta ani ati bok ani MNF Party General Secretary Pulel Pianfela Chong Thu in Kongchha Chanchu Chief Minister Wang ni in asoya ZPM Sarkar hnuaya kan ramle namza umna le himna kan hlau mek zel ati MNF Party chung in khom voina neya he thu hi Pulel Pianfela chuan asoya RTI zona chana alandanin Mizoram PWD in konpuya changa khamrang kong siamna tur kumsangni somni panga chungin voinga finance department na adila voini pek ni to in cheng noi za somruk pali point paruk cha mu ani ati a January somni sangni somni panga adil bill khothira changa scholarship le konpuya changa khamrang kong siamna tur chu pek anni lova January somni pasari sangni somni panga adil po pek anni lawle a February ni somni pakha sangni somni panga adil po pek anni lawti in July ni somni pakwa sangni somni panga adil ero ama Chief Minister Hovarel ani awang ani arin pek anni veta sham ati a kanram kong kan chak lak lu na kong chhiat chana CM hi amo phurtu berani ati bok Pulel Pianfela chuan ZPM an sarkar tira changin chhia lut lo zongin departmental work supervisor le restricted tender party mi indu sakna anwar hlenia soyin kongchha ta wangin sumdong te bungrwa athleng chalova sarkar chhia lut le sumleng wak atlem phani in asoya budget speech a Chief Minister chu GSDP chungchang dot soya apu ani so thing leina sum chingpen a umnia soi chungchang po CBI chui chhuatir nge aphu thu asoi Dampabel by-election na MNF candidate Dr. Arlel Thanglianan vo in Khan Sisuria party shwai tu tele mi puite nen hun mangin Bangladesh ne na insum don ton na mun tur border hats ti puitling tura theito pa malak sunzom zel atum thu asoi Commerce and Industries Minister Louis Dr. Arlel Thanglianan chuan India le Bangladesh ramri kilometer sangli le somkwa paruk point
pasari bial ani thu le Mizoram le Bangladesh ramri kilometer zathum sompariat ani thu asoya thantlin ani chuan Commerce and Industries Minister ani laya ahmalak na pakhat Bangladesh ne na insum don ton na tura Bangladesh Commerce Minister Tipu Munshi ne ni somni pathum thali sangni somni pathuma joint statement anlo siam to Bangladesh politics boina awanga khailakta ram pani ti insum don ton na mun tur border huts ti puitling tura theito pahmalak chunzom atum thu asoi ani border huts alotlin huna chuan inkalpo na kongcha community hall tha le development sang akeng tel do ni in Dr. Aril Thanglian chuan asoya nampabela thantlin ani chuan political party le mishing thliar lovin mamona apyanga achulang zela thoktur le dampabel masona tura angai tuana zongjong asen tur thu soyen dampabela changhian zoram pum sut entumin bul kanchanang atibok zoram pon chanchin lo ngai thlak chunzomang u Central Bureau of Investigation chuan Indian Police Service IPS Officer Senior Punjab Parupar Range Deputy Inspector General DIG chu Nimin Khan cheng noi riat eiruk thubaya amana mase chuichian ani chunghian hausakna soifia theilo tamtak ahmu a hengjinga hian cheng vaibel chenga lirtheiman tole tlereu le sanaman to enge muzat po atel ani DIG Harachan Singh Bular hi kumsangni pakwa batch IPS officer ni a mi pakhat Krishna Tiashiat a middleman anga chenia soichu man ani CBI chon officer hi twa chungsum dom pakhat laka criminal case thelu chu chingfel turin thamna alak thule thlatin poisa adil thin ti asoi CBI hi Nimin Khan he thubwa hi ajak luta ningakal tahan Punjab Fatehgarh Sahiba Scripture tu Akash Bata chuan jakin complaint at helu tani complaint tu chuan DIG Bular hian asum dona kalpui dan ne na inzom thoboi sam sakta ka ai nam noi tir don nia vawin atir lama thamna atan cheng noi riat apek lo chuan ai nam noi tir don ti asoya chu thlatin inrem siam na pek ani nuwa ani Bular hian athopui Krishna kaltlangin poisa pek te hi thon chwa aphut ti atarlang inbiang na pakhata Krishna chuan August thla a poisa pek tur chu pek ani lo September thla a poisa pek tur po pek ani lo ati nia soi ani Operation anne chunghian Krishna hian DIGIO hian complaint tu hne na changa cheng noi riat adon lai takin man ani heminu hian CBI chuan Ropar Mohali le Chandigarh Bular ne na inzom hun sanga na satakin andapa poisa fai cheng vaibel chenga vel an muchwa ka rangka chaklet le kezi khat point panga document poimo lirthei man to pani chabi sanaman to somni pani lokar chabi le zu silai le ral thwam pistol revolver le airgun te po atel CBI hian middleman ne soi Krishna chen na ina changin poisa fai cheng noi somni pakhat amutel bok Bular le Krishna te hi voin hian court ma anin lan ani Gujarat Council of Ministers te siam thatna a Chief Minister Bhupendra Patel chuan voin Khan Minister Tharsom Pakwa alaluta a cabinet chu mi somni paruka atiliana State Home Minister le Surat achanga term ni MLA launi to Harsh Sanghavi chu Deputy Chief Minister ada bok Voin Khan Gandhinagara Mahatma Mandira hen khom hi Governor Archaya Defratan akai shwaya Minister Tharle choimoina sangjok te thutiam siama en kolani Deputy Chief Minister atana laglu thar Sanghavi hi Surata Majura constituency IO ani a ampar tu shwai tu thalai langsar jingami ani Tarlan angin ama in Minister of State for Home na achel to bok anjinga hian Sanghavi le Pancheria te chau tuna Independent Church ne Minister of State din munchel mek te hian buina inkhom ne ya thutiam thar an siamani he in thak danglam na hian cabinet chunga mel thar le lokir le tur engi mozat aron shwai luta chungzinga chuan jitu Vagani Arjun Motwadia le Manisha Vakil te po amtel mase soihlober chu Jamnagar North achanga BJP MLA le Indian cricketer Ravindra Jadeja anupui Minister of State atanarin omna thutiam tiam tu Rivaba Jadeja ani he in thak danglam ne hi tunhai Jagdish Vishwakarma an State BJP President thar atanarwat ani nuwa ti danglam ani a Gujarat Rampuma an party in an base ti hi an tumlai tak ani Patel Cabinet Minister Somparuk te chu Tholeni Khan in thak danglam na base in an ban vek lain lineup thara hian mi paruk an chunzom zela chungte chu Kanubai Patel Rushikesh Patel Kunvarji Bavalia Harsh Sanghavi Praful Pancheria le Purushottam Solanki te anni Chief Minister chuan an ban thu hi apom lova Vijay Rupani aban nuwa September sangni somni pakhata Chief Minister atana laglu Bhupendra Patelan ana achel nuwa Central shwai tu te thlop na nge tak anei chunzom zelani
กุมจะบิสมนีประคัดนะฮีอินเดียตาอันนี้อันรัม Prime Minister จูกุมสมลีกุมสมงาหน่วยลำปอนีเซจูจวน United States อาจงโควิดจะเล่นช่วยตัวปวนอลันิเทยออสเตรเลีย Prime Minister ลุยตัวนี้บทส่วนวินคาน NDTV World Summit 2025สวยธรรมศาสตร์ United Kingdom เนี่ยนะอันนินเรมนะอังจีค่ะ Democratic โควิดลินเจน่าอาจงไอ้ทักดังลำนาติลังตัวอันนี้อติบทส่วนอินเดียและจีนปากีสถานและ US อินซอมนะจงจางตรังปุยอสวยเบจิงอินโควิดทุนุนอตุมนะเอ็นเฟียนะกงคาร์จูเดลีอินเก่งเตลติอสวยทุนไอตูนี่อันดูเฮียนจีนเชนอมลำจงตานฮาร์สัตนะอัตเลนะโควิดตานโปฮาร์สัตนะอัตเลนบกอินเดียฮีจีนคาวน์เตอร์เวทอันนี้ตูน่าจวนมิชิงตำนะเบรัมอันนี้โตอินเดียฮีอสังชาวเซล่าจีนทักตูอันนี้เทบกกุมจะบิสมนีประคัดนะฮีใจน่ะตาอันนี้อังบุกินอินเดียตาอันนี้อติทีนอินเดียเห็นกุมสมนีกัลตาใจน่ะอินซุมเดชสวาลำเละสิไปจากนั่นละมาไทยตบสวาตุระตานะอินบัวใส่ลายเฮียนลงนั่นเลียนตักปฐุม democracy rule of law และ English จงอันนี้อติ PM กันนี่อังอินอินเดียฮี democratic superpower อังอินอรุณสวักโดนติกสวยชีนะตูน่าจวนจุดยังจูอัดเฮงตาอินเดีย Prime Minister ฮีกุมสมลีจงอาสมงัดชงอินจะเล่นนักเวชช่วยตัวอันนี้อรินอติอันนี้Japan Prime Minister Lui Tomichi Murayama chu vo in jing khan Japan khopui oita a kumjale pakhat mi ni in aborala Socialist Party achanga Prime Minister Lui hian kumsang kha zakwa somkwa chhaulai vel khan hunrei takachanga akhin pui to Liberal Democratic Party nen tho ho na sarkar akai shwaya indau pui pani na chungchanga ngai dam dil na thu chwa siama shiat lar ber ani March ni thum sangkha zakwa somni palia oita prefecture piang Murayama hi indau pui pani na top lama sipaya achanga kumsang kha zakwa somsari pani khan lower house in thlanpuya avoi khatnan ne na achanga kumsang kha zakwa somkwa pathum khan Japan Socialist Party chairman ani kumsang kha zakwa somkwa pali khan Murayama hi Japan Prime Minister somriat pakhatna ani kumsang kha zakwa somkwa pali achanga sangkha zakwa somkwa paruk thleng khan Tomichi Murayama hian Japan Prime Minister na hi achel ani Japan US Security Treaty chupomin Self Defense Forces te chu dan anga pomin Hinomaru flag le Kimigayo andem angchi namchin chhiana te po apom bok kumsang kha zakwa somkwa panga khan indau pui pani na Japan impact na kumsom nga tlinlom na Murayama chuan ngai dam dil na chanchin ro pui tak anua Murayama statement ti asiat asoya Asia rama indau pui pani na laya Japan in athil ti te chu in chhirna na satak ani ti asoi indau na ti top ani theinan cabinet mo phurna ani thu asoi bok Murayama hian ni zanga somluk pakhat chungzet anna achela politics thil boy thak tak te po ahmat chhona kumsang ni khan politics atangin ein hnuk dok ani Myanmar sipain in thlanpui hlotling taka anbua sai theina turin sipai omna hnuaia omme khwa mipuite beipui an thak na sa ral thwam lian te manga an beiba ka civil mi man po an nei nual ni soi ani heng boina te wang hian ta han marlama khosom pakhata cheng te chu mun him lampanin an ral tlan hloma October ni som panga le ni som paru khan khochen khatami te chu mun him lama an ral tlan chana vo in October ni som pasari choma lam thlenga sha theichina khosom pakhat Kantaya Sonlarmian Kanu Kantha 56 miles Changel Zol 55 miles Yanmiu Ang Muncha Fayayi Sin le Kinto Yi Sin khomi puite chu anral tlan to ani Mizo Khwabik Changel Zol le Muncha khomi puite chu tahana anral tlana kol kho ho ero anwak dar na sale nia soi ani bok khati zong kha chanchin thar kan puan theite ani